Buskangni shalo ungka ADC Chongbari. ADC Chongbari kitingi hasni kereng village committee rogo juda bodolni fashingti kok sabjagai tongo bodolno kera khlainani ADC Chongbari wo batai lailani bagai kok sabjagai tongo awahikeno tini agustalni 22 salmani krak shalo chisni Golaghati constituency ni bising khobjanai Doyarampara community haba nogobo ADC Chongbari kitingi Kokchaplaikha Manjakkha MLA Manav Deborma, Zonal Chairman Rakesh Deborma, Bijon Deborma, Bablu Deborma, Omrit Deborma, Juton Deborma, Khobai Kubuni Adongro. একটা Kokcha community hall sin Golaghati assembly. Milo একটা leader noti ke bisini jara chairman tongnai, monitoring committee tongnai. Ka bonoti একটা sin Kokchaplaikha. একটা নামং চিনি চিনি তো চবা খাইছে তো কো লামা করে চবা মা খাইও চিন বল তো চবা মিশি একটা লামা নেই খাইতো মাইও প্রত্যেক যে বিসিও সে খরমাতি সেনাই চিনি চবা চিনি মানসিনি বাকি আর চিনি দেখাইছা বিসি ইলেকশন ni bagi bos already sin pibas naja BC election sin engka matano log lagi na sin election bagi ready khaimana jaga sin khaija ga sin tini abad boibo Kokchaplaikha BC election nang khage log lagi na sin bagi khaija nai abte sin Kokchaplaikha tekse ADC election BC tai krika ga abron te sin Kokchaplaikha pusang ni bahake sin step na oi sini patino সতেরো গণং Golaghati বাহিকে খাইনাই কর্মসূচি খাইনাই আবতে Kokchaplaikha বুসাঙ্গ প্রত্যেক এরিয়া প্রত্যেক পাড়া প্রত্যেক নগ বাহিকে হাবই পাতিনি কক সালাইনাই নাম দম অসুবিধা দং আবতে নালিনাই সিনতি Ini buat bos agak kalajak dong seram. Auto Kokcha community hall. Lega. Khulumka hasani lukurangno nog ni bagai bilekino kaham sep tubi feka St Joseph Hospital West Nowabadi Amtali Agartala West Tripura hasane fatara thaya karanyo hayung bermni shakdog naikani sep nahari mano bilekino rankisha baino o hospital lo sarbrumno general OPD wo sakdog naijago o hospital lo x-ray ki suti cough test khairni bagai namoshak shep tongo te test khlai rijago o hospital lo hatibar thagine eba every week no kisasuk chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo tei abashimia o St Joseph Hospital lo talburum na chennai specialist doctor of phai orthopedic neurology tei urology bemarogno phai naifeyo abno kariba o hospital lo latest technology bai dalbidal bemarogni operation facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni shakdok sebmana nimusung khake eba tebashina musung khake kengdi tolawo eba khamao roja kokdok number 7085256702 tekise kokdok number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday.
We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Specialist Doctor Hayor Treatment Kaipayo, Kubuni Hospital of Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Shaimanani Bagay, Tin Hospital of Hayi visit Kalaimano, Hambai.